Papadi ya setswalle ya Banyana Banyana e kgahlano le Serbia e sentse le karolo e nngwe ya boitokisetso ba dipapadi tsa mohope wa lefatshe. Sehlopha sa Serbia ke se seng sa dihlopha tse matla mme ba sa tswa hlola Germany le Russia. They've beaten Germany in a World Cup qualifier. They've played Russia, lost to them and beat them. But what they bring is the physicality. Technically, they're really good, and up front, they're really quick. So to really test us, it's important for us to be tested, but also we chose them in terms of what they offer. Sehlopha sa Banyana Banyana se dumela ha se tlo ithuta tse ngata papading ena ya setswalle le amang amawa a ho hlola dihlopha tse kang Sweden le Italy ka ha ba tlo tiana le tsona dipapading tsa mohope wa lefatshe. Serbia is not going to be easy, but they'll give us something that we can take back and say, okay, maybe this is what Sweden might be doing. But yeah, I think it's always good to have these preparation games just to get us set for what's to come at the World Cup. Dipapadi tse dulang kwano lapeng di lebelletswe ho leba Serbia hosane moo di tlang ho kopana le dipapadi tse tsheletseng tsa sehlopha tse dulang mose ho mawatle.